Lai tlum hun zakip ummi Chin TV du.tu nu le pau le naw pol nan dam chiao mo Chin TV internationally sin nan kut nem kan lau kai si tu tu ma chu me and my girl ben thon lai tlun ram tam pia la sak nak rak nai da zau tu le atua chu Myanmar girl te mi ben thon la sak nak nai re rau tu mai kimi ma kimi neron cherti te mi pathian thang that nak Gospel album la tharathon pe paroisin thusu na kan rak nai dinga si chan pek in rak ngai rak zau chau dinga kan lau som so nak sungi kapil chan sa fa lai na tu do tu kan nei lo lai khalahin ka boy pa chuk in du dot ka so nak ko in ngai dam ka lam jin por in sel sakin num nak charte in pe ka boy pa du do nak yang man thai lo ka cha sa fa nak in kai hoi ti nak sungi in un swak in lu du do sa fa tu ka boy pa min chan nim chu amai subiga tu vek in pathian thang that nak hla na so thai nak para Chin TV min in tampi kan lung oi hlaya kan thu su nak le sak ding in chan impact nak para kan lung oi zatin lau simpha in nakut kan lau kai si ila tampi ka lung oi Chin TV azau tu le chan pe e ka interview ngai tu nanza ten boy creamin chebe ka lau bu khai tu na release mi neron cherti album hi jiang tagi sin narak boy pi thok tin sim thai pai mo hi mi album hi ka boy pi nak cho re zo kum mai sai sin ka boy pi thok sawi asinan kan group me and my girls thon kan boy do ronga hi mi album sanga chan karak pek thengai ngai lo ronga tu longa si ka the swak thai hi mi neron cherti te mi thang that na khla songa hi zau pol ni hla an phwa i zau pol ni an lau sak bom chun jiang mi studio a on a thuni zau ni an lau tum sak te pol te ka album songa hin la fing lai khat ka thuni chumi i lai ngan sak to pol chu tirlung benin kelian uk chun reverend mai sung cheu ma ngak reverend sanchung nung nun thong kham tan yang uk zante number 12 avan selgring chin le ke mai ngan mi pol than tel chule mixing le mastering hi boite ni into asaki chun sound engineering hi Drew Ferren California Kalong Pro Studio Polansi hi mi album sungi kala tamson ti sela fing rahi kimi Los Angeles kan fe to ma kan producer den Harvard ni yang kim in bomi chun recording vocal ka recording ki to ka to ai ka to na recording studio jo Sound Central studio ase chula kan adang pakhat kai to karaklun nuwa Rangoon Pro Studio wi ka thon me se chula himi album songa hin featuring in sakpom tu panyen umi anma pol chu ms songya I Fred le avan selgring chin polansi jiang rong biga pathian thang that nakla album pum hlum rauri in naswa naksan jiang vek thula ronga lole jiang vek tum ta nak thon narak swa jiang rong biga pathian thang that nakla album pum hlum raurin ka twa ti le jo pathian ni impact mi telenin ama thang that nakla album to athei hi karak tum ta nak reizo sumpai lok tu nak le min than tu nak pakhat khal tel lawi amai sun loi nak rang long ti du san nak ro san nak thon hiwi album hi ka to aswak me si chulen kan lai gospel music lam khala tampi tu sami kan nei ti kamu ruang khala se jenga ti le atam son kan naw le la sak thiam ngai kamu dana ti back in kan solo tika kolla silole mirang la kan sak tam son kamu ke maro ri la ka se ko himi kan zau si le kan gospel kan lai gospel la atam son hi an simple tok I chule khon la sak thiam poli du fekin an othazia support thai ngai lo ti ka mu ruanga se hi ti ke ti ruanga kin la sak thiam pol ni kan othazia in thei se wangok du nak silawin pathian chu kan nei mi sung ni sin kan athabi pe ka phu tuk ka ti du nak son se hi album sunga hin ke malong silawin ala in ngan saktu pol chun music in chum saktu band number 12 band pol chun arrangement into asaktu kan za thein featuring in bom tu pol thon mo kan za the in athathai big ding in kan zuam mi kan to swak me si tu lai thang thar min no pol khalnin an ngai pe zong music asi khal ka zomi chule a share khat Facebook I
ka fen pol rol pi she khat pol ni chu yanga ko la lap song lo le lai la lap song la to son lo gospel la chu kan nei tam tok ko wal kan lai mi ni alai je in nu naw lap song singer kan tul thon tin du sak nak thon ke in comment chun in simtho chutika ke khal garwa dan khal sive ko nan ka solo album mai sabik ke ma taguro album mai sabik chu pathian thang tanak la si se ti ka tumta garak tumtan mi pakhat asironga himinel rancher ti album na ka so album hi ka so anak sana se himi na la album songa nalung alau tong hlei che tu la pang mo sele jiang mi ruang bi ga ti te in sem thai pai mo kala an za ten kalung in tong the ko chutin building khi ka thai lo pathian ni num pi zen ka thai himi album sok thai ding in phya ta khen alu shi re ti ro rin ka kha za janga ti le ka to thoki sin ka the sok tiang in ka tro sam mi tin te achan kim te pathian ni khin pek thawi kimi gro tika mang bang za se kai mai lama ai chun ase thai lo ding e achang thai lo ding ka ti mi hi achan ki ma phya ta khem pin sem pi ra ti mi ka mu tika khe kalung oi zet chulen angai te chun himi album hi rengoni thunding in kan rakro chai asina in pathian ni khanya khami na ke tha ka rangi tha ramin rot sak chai kan Myanmar girls producer Daniel Herbert ni ka Los Angeles sa thunding in amaro rin in bom chutiga Los Angeles sa ka thun thai pathian lang fa na ka thun thai chulen kan sound engineering yang lo Drew Ferren den kawi amani la bhai jo nala boli asulam ka thelo nan ka thinlung in ne zet chule kharau hiang ti masi in tu thi in ka thai ti ro rin ki in sim ti ka kalong kem zet pathian ni ram inum pc ti mi ka mu ti ka kalong oi zet chule music video pakhat kan ya mi boy pa nang na tha ti mi la kha chun kami thli tlak la nan huding yang ati le katlak ter shem la selo pathian ni num pi dati kasak mi lyrics chu boy pa nang na tha ti mi long ro re se boy pa nang na tha khawi ki no sa lok re ro repeat dok re ro hildang jang man rel ding nei non lo boy pa chu na tha si ti mi ro ri chu mi na ke thason words khal thai lon lo chu ti ro rin ki pathian ni karel thiam lo in tu thi in pi tin kasimdu churanga ti angai tu nzate parle hi asak tu nzate par kala hi pathian ni lo pi ding pathian ni so na lo pek ding ti mi hi kai mai cham nak se tim sung in ron tu kan na zin lam mu tu chung lung big boy pa hey leile ba sia dral man se kum khwang mi na trong kam kan sanga langam nak le dai na ron dam tu boy pa himi album na release nak mun le ani te in sem thai pai mo February ni kulwan saria hin tambua LBF kompi aumi chumia hi album hi release thai katum chule koram ka phian mai dingi chun ramdang sanga chun malte kwa dokna arai dau ding ruanga ngak dau se chutuling Osile tudanga lusela nangma pumpak le pachian nam pe tlai ok dan hi in sim thai pai mo fyang dawin ta thimna ka pachian hin nanun na ka jiang tlokin athupi timi hi in sim thai pai mo rel landing danglam cham jawla chu ka thiam lo ka sanga chun pathian ni rol pi ti in koi hi asung loi bi ko ya ti le gamang bang chan kre set chan asese yang kim ka tul sam chana hin ka kyang nai bi kya umring ring mi rol pi thabi asi jang tukin ka fel lo ka teng lo kutlak lo mana khi indu do thowi ka sanga thabi ki khoin khang sakrang tu asi tika leilung tlon ngai te chun leilung tlon ni min than du nak le leilung tlon nam nak kan hol thauna in nangam nak ngai chu pathian nen ama nen longa ti mi hi ke mai ka fyang
จุนฮิมีนะอัลบัมงายตูเลาไลตูปอลเฮนี่นะทุจะดุมีเตHimine ron jerti album hi salai no rol thangi in so asak mi si pathian in mai long zoin ani khalin in zom pi na sai apara tampi kalongoi zet chun budget limit nei to kan si tika music video lama kadu thu sam tuklaunan athatai big ding in selfai sati kan to mi kan zom mi para alai tu le angai tu nan za te sangkhala nan lok pi setting ti khal ka zum chun hemi album sok thai ding kai mai lam khala nakana tampi pel phai le har sat nak tampi patlangi to sok me si tika tha impact chau ding in jang fa ka lo dili chun album pakhathe sok thai ding yang lokin arak ol lo ti mi he ka fyang na sa alai chen ki kan lai mi music production kan nei lo tika arsa sense ni ane achemne tiang ma longi ton torel the atul phone harzet churuanga pakhatte ka request to me chu in lei saktun za ten kal para kalung oi copy in to asak lo dingin jang fak lo dil dui chulen original rory in chau sak theu di mi kha kalau sombe to chule kan za ta sangkhala kan lok pi ding ti hi ka zum kelba mangai tu nan za te par longoi nak share chok lovin kanai ka Facebook hi MAI space KIMMY asi comment na positive negative zaten ka welcome thei ka tru samite te kala in simding in kalau ngen do si tu veki sin TV ranga na chan songloi tampim pek ronga kan long oi zet ya kan lau simdu chun himi na album neron cherti mangisin pachian ni tharau lau tampi ka in nang ma khala tharin thloso lau pek na ka changsham se dia Chin TV ndu thu kan lan si Chin TV nan para tampi kalongoi kan ni artist ranga chun kan nun san mi le pi thon kan pe layok nak bi si tika indu sakke te veki chan pek ronga nan para char chok lawin lung oina kanai ti mi khi kasim doi pathian ni plaswa nak lo pe access se so nak sungi kapil chan safa lai na tu do tu kanai lo lai khalahin ka boy pa chuk indu dot ka so nak ko ingai dam ka lam jim por insel sakin num nak charte in pe ka boy pai du do nak siang man thai lo ka cha safa nak in kai hoi ti nak sungi inun swak in du do safa tu ka boy pa nin tan nim chu ka tha dang cha nak mong wa thon boy pa nin chu ka tha cha de so tim sungin in ron tu kan nak zilang mo tu chung big boy pa